Urananiye pe, urananiye n'ukuri. Ubuse umugore arananiye, ibiki byose imiryango iraje iransuzugura. N'inyanya zanjye ko ndazangiritse, se sarwaye shaka bazo zose zararangiye. Umugore arananiye pe, izina ry'Imana. Pupi Bimeze bite Promesi? Uracyari muri ya mirimo yawe? Ndi kureba rwose udutungo tuba twarangiritse amakuru yacu. None se cyampaye ko mbona sibo babiramukiye. Samba nabiramukiye ariko zararwaye zarashize. Ako ndabona ziri kugenda zimera neza. Aya pe, amafaranga uraza kuyarya. Haranze amafaranga cy'aho. No kureba no kugerageza natinze muri ibyo. Ubu mbona nubwo ndimo naseka nsekera kuri ryinyo. Abagabo dufunga umwuka. Ibihe bibazo se abagabo. Buriya reka nkubwize ukuri. Buriya nge uzi ko urugo runaniye. Urugo rakunaniye gute se kandi? Umugore nimba ari undi umunaniye, nimba ari unaniye ariko umugore arananiye. Gute bishoboka bite? Ubu mbona urakinga babiri ni hasi hejuru. Umugore akunanira gute se? Arayazanyica. Oya ntacyo yagutwara. Ni ahantu wangira inama uko nabigenza ko umugore arananiye. Arananiye. Ngewe hari umuntu nzi. Uzi se? Wabikora bigakura. Umuntu nzi rwose ari ndumva yarabinkoreye wanjye nkamutsirika nta kibazo. Nuko rero hari umuntu nzi nanjye wamaye umutwe urugo rukagenda neza cyane rwose akakuba boyitonze. ni ukubanza uwo muntu nkamuhamagara kurangira rwose genda muguhamagara. ubwo se si umupfumu? Si umupfumu? Ntabwo ari umupfumu, ni umuntu wihariye. Agira telefone se? Arayifite cyane n'amatelefone. Oya ni umusirimu rwose arabigukorera neza. Nyiri umugore wanjye urugo rwanjye rugenda neza. Arabigukorera neza. Icyo yashaka cyose ngende gitanga ariko ufite amafaranga. Gira vuba. Ntacyo reka nze ndebe urumva. Kanze ndebe kanze muguhamagarire. Gira vuba. Ufite telefoni ariko ndayibonye. Umugore wanjye nuko rero alo umva se matwe ko hari umuntu ushaka ko turya amafaranga. Umbaze uri ready? Se koko wanjye yakira arashaka ko wamurangira umuti. Umugore yaramunaniye ntabwo bishoboka kandi afite amafaranga wakintu. Ubu rero ndagira ngo muhuze nawe, ngiye kumukurangira aze mwibonanire. Atari kubanza umukuremo amafaranga kuko numvishije afite ibibazo byinshi. Namubwiye ko uri shuwa neza rwose ibintu byitaho uri fureshi. Hamwe ndaje mukakoze kuyatinda. mwavuganye se? Cyari rwose tumaze kuvugana cyane. Aramvura urangiza yose yarabigukora hoya nakurangira ntago bigoye cyane. Ni ukuvuga ngo uramanuka gatoya ukate mu kuboko kw'ibumoso nciye hano kw'iburyo nako bambi kw'iburyo ukate gutya utambike nugera hepfo urabona akantu kameze gutya. Urumva kameze gute? Gasa nkaho kazamuka ariko ukirengagize wowe ukomeze umanuke hepfo. Hanyuma numara kureba hepfo uhita uramubona hirya ahagaze gutya ukuntu urahita ubona umuntu uhagaze araba akureba. Hanyuma uragenda uwo muntu akugezeyo. Yakugezeyo muvugane. Njye namuvugishije arambwira ngo ari mu rugo nta kibazo. Agiye kohereza umuntu arakira. Arakira rwose umugore we arakira rwose. Nuko wenda rero ubu yakize byarangiye urugo rwanjye rugiye kugenda. Bambwiye ko nkata iburyo gusa abo nateye ubwoba se. Niba ari n'umupfumu baba ahantu habi. Akira umugore wanjye wahageze ahangaha se mwebwe bari bambwiye ambuka unyegere ko mbona bigoye kwambuka. Ambuka nimwe bari bambwiye ambuka singwamo se. Ambuka oya ndambuka ambuka wahageze. Ambuka ndambuka gwino ndambuka
Mama. Cyagusuzugura amakuru. Oya ntabwo mbasuzugura. Ntabwo mbasuzugura. Cyagusuzugura amakuru. Nicara. Nicaye. Mana sopa nala lo. Humura. Mama. Icyo kibazo. Neretse. Reka ngire ikibazo mfite. Neretse. Mfite ikibazo gikomeye. Umukobwa yarakwanze. Mfite ikibazo gikomeye nagura umukobwa reka nkubwire. Reka oya n'umugore. Ndi kubibona. Muga umugore yarananiye. Umugore yarananiye nje kugira ngo mfashe. Bari bakundangije. Umugore yarananiye urugo ruhanze pe. Ahantu ntageze ariko niwe bambwiye wabikora. Tuma ku muganga yisha. Oya ndahama. Tama. Oya. Uriko suzugura amakuru. Ntabwo ndabasuzugura. Dani gifite. Ibihe. Ufite angahe? Amafaranga. Ufite angahe? Ndafite kuri telefone. Ufite angahe? Asigaye bayohereza kuri telefone. Nta telefone tugira. Ndi kubona ko ubifite. Wabishe. Wabishe. Mfite telefone gusa. Telefone niho amafaranga ari. N'imyenda nambaye. Mfite iki ndashaka kugenda. Arakira se. Akira ndiguye. Uriko urakaza amakuru. Amakuru mazi yisha. Abakuru bakwakiriye. Banyakiriye. Bavuze ngo reka na telefone. Telefone. Naho ngende byarangiye. Burate. Uraguha umuti. Bamwe bamugabo muturanye bita Kasiyani. Kasiyani. Uramuzi? Ndamuzi. Ni uri kugusenyera. Aramusenyera. Kandi ngo ni inshuti yanjye. Kasiyani uri kugusenyera. Ngo ni inshuti uramuzi se wamumenye. Wamumenye gute se kutarunzi? Kutarunzi wamumenye. Mandi kwereka. Kasiyani umugore wanjye. Wamugize iki? Ni uguca inyuma. Anti inyuma. None bigende bashaka. Kasiyani wamubonye. Uramvura gute? Nukuntu mwizera. We nugiye ikibazo. Mwizera. Nugiye ikibazo. Anti inyuma. Jene biki? N'abakuru. Yego. Atadutangiye. N'abakuru. Uri gusuzugura abakuru. Uri gusuzugura abakuru. Uri gusuzugura abakuru. Uri gusuzugura abakuru. Umuti biragenda gute? Dutangire. Yego. Iryo nkondo girye. Uri kundijisha. Oya ntabwo nakujijishije. Nakubambe biragenda bite? Ngira jewe uri kubyemera. kugira mufate biragenda bite? Je baba gwe. Ansambanyiriza umugore jewe. Ansambanyiriza umugore ibyo wakora byose ansambanyiriza umugore je paka umumbwiye gusa. Kasiyani n'abakuru. N'abakuru bari kubinyereka. Mbwira n'abakuru. None ubwo ngiye kuntu bigenda. Mugiye ikibazo. Ngiye kuntu bigenda. Ndaje ubwa abandi baguca inyuma. Ninde? Abakuru bari kubinyereka byose. Babinyeretse. Ni ibiki bakweretse? Ibintu urajya. Ibiki bakweretse? Urajya. Ni ibiki bakweretse? Ni ibiki bakweretse? Abakuru bari kubinyereka. Ibindi bakweretse. Abakuru bamaze kubinyereka byose. Ibindi ni ibiki? Ibindi ni ibiki? Na telefone amayiri. Ngiyo. Mbwira. Yego. Ndabetse. Yego. Ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo. Wewe humura byose mba ndikubireba. Yego. Uretse ndikuvumera abakuru. Ndikuvumera abakuru. Wewe humura. Byose ndikubireba. Yego. Urabona mukuru wawe witwa David. David. Uriya mukuru wawe nawe aguca inyuma. David. David. Ubwo ni umutekakamitwe.
we nakuvusha ukuri umutekamico uri gutumbwira ngo mfite murumuna wanjye witwa David njye ndi imfubyi nta mubyeyi ngira nta murumuna wanjye ngira umva njye ni generali nubwo naje hano kubw'ibibazo by'urugo aho ndagufashe wambeshye byinshi kandi wowe mufatiye David umukuye he David umukuye he umva nkubwire David ni uwahoze ari mukuru wawe ni ibingibi byanyu njyewe ntabwo nigize ugeze naho nsesereza njyewe njye nta muvandimwe ngira umva uri kunyica ndagufashe ibyo uvuga uri kunyica ntakuhebebe baragufite kuba uri kunyica abo bazimu ntawe nguri n'umusirikare limoni para rwose sinkubeshye nabagira ngo kandi sinkubeshye umva ye wabikoreye iki umva oya ni inzara oya hazo ni inzara uri kuri oya uri kuri anajya mu rubavu turumena ni inzara ibidutera ni ukuri rwose ntabwo ndi umutekamitwe ni inzara ni ukuri kw'Imana mbabarira ni inzara rwose ni inzara